pu Jeje pek luan resolution aron move dona hei hi kan ngai thla hawang tu na kan kalanga pu Jeje pek lua resolution ni za chunga ti hlotlin tur sarkarin alo duan lok ti hlotlin ani chozel hi alomom kan ti hle ti ania resolution nei tu member zom tak pu Jeje pek lua move turin tuna ilo somang pu Jeje kher hi ngatinge anti na chan kaloti ve mai a midang po anti theiom om tho siang nge hi enge chan niang e thalai an mang tangkai du nge ZPM hi chu thalai te hian kan on dewa chu wang chuanin pu Jeje hi in the chuak teng an ti nge khami kha ril ro hana lawm ve mai a enge chan ka hre chi lo hrin om chuanin lo comment ro Bu speaker kalome bu speaker rem ti na in house zom taka private members resolution pulut themis minda tu pathian le sautoi pui bial ni puite chunga lom thu ka soidu a bu speaker ka private members resolution lo put lu hi ni za chunga ti lotlin tu sarkar ne lo don lo ti hlotin ani chhozel hi lomom ka ti hle ti hi he ho zom taka hian karon mufa pu speaker hemi chungchang hi irem ti na in hansoi zaw ve ka duwa voin hi March ni riat ani a kan hre thewang in December ni riat January ni riat February ni riat tuna March ni riat ani zana ang vel ani chu engwai nge voina kheran ti na chan kan ti chuan mo kan chief minister le kan house leader zom tak inani za chunga sarkar ti tur angai poimo masak point song pahnia pon te kha aro pui hle maya mizoram a phei chuan mi puiten kan na mu le hriat ngai lo tak ni na langa mi puite pon an ngai ven nga hle ti kan hre theu ome tin he 100 days program hi chakta ka tho ani theina tur le a lotin nge na turin state sarkara General Monitoring Committee on Chief Minister 100 days program to commissioners and secretary to Chief Minister chairman nan huaya din ani zuya heian kan Chief Minister in ni za chunga ti masak tur asoi hi ati mai lauzia alam tirin kasia ni zala ni lo dewin ka hria December ni riat January ni riat ni somthum February ni riat ni sombruk ang ni ta se March ni riat ni somkwa ni somkwa chona ang vel ani chu India ram le khovel zaw zo ka kan thlir chuan he thil thar ani lo ti kan mu theyanga Kerala State Chief Minister Pinaraya Vijayan pon February sangni somni pathum khan Kerala sarkarin ni za chunga ti tur 100 days action program lo puanga media te po kan mu choi ani kha tin New Zealand Prime Minister Christopher Mark Luxon chuan an sarkar ni za chunga ti tur 100 days action plan government to do list dia soi bok chu alo puang to boka kovela ramro pui bera kan ngai US President Franklin D Roosevelt Khan Juni somni panga sangkha jakwa somthum pathum dai to khan first 100 days ti thu hi radio wa thu soina lo lam chuak to bokani pu speaker kan chief minister ina sarkar thar ala lu nia Mizoram sarkar tharin ni za chunga ti tur ma chop aduan kha aro puin chawna sang tak ma chop in siam ngam sarkar kan nei khabi puite ta na po thamon thak le in ka hria acha kitianga ramchang kang jok tele midang te na mi puite ta na thasi an lo ti ang khi chu kan ram mi puite ta na atha do na kan hria chonin hoisen taka kalpui ve mi mai tu kan chief minister ina kai hruai sarkar ni za chunga ati atum soite atu lok atanga sarkar na umzui nga la ti hlotlin ani chhozel te hi aro pui ka ti hle a tin kan sum din mun a that lo awangin financial year 2024-2025 chu year of consolidation a
in so nge kumatan man ani ang ati ani man ani ang ti ani ang in Chief Minister in February ni somni pasari sang nile somni pali khan annual financial statement sang ni somni pali sang ni somni panga apara budget speech siamin kum sang nile somni pali sang ni somni panga hi sarkar sumren chemle in so nge na kuma apuanga minister le MLA ten kan hriat angin ham thara tam takan don thin chu a then ti topa a then ti niam ngal ni te ro puile in ka sia minister te ka thar le sakmal thom hre turom to lo ba ka kum sang ni le somni pali sang ni le somni panga sumpuk tur public debt hi vaibel se zarup le somko pasari point par pakwa zetin ti niam ani bokani tin lo nei tu te thai thar so thinga eng marcha le mun phiat te minimum rate in leina tur sumda ani tur thualo soipo hi agriculture market assurance fund siamania he fanatan hiang kumsang nile somni pathum sang nile somni pali revised estimate vaibel chezale som roman ngala ni boka atum nga nge ya budgeta DA8 ani ta hi alom katitak zet ani minister tinten an department sana enkol dan tu road map ziakin kan pevek ati hi adik na kan muchau zela tun budget se sona po hian minister tinte budget phara ZPM policy oriented budget ani do vek maite ram mi puinol puina asia thiam theinan budget phar ani te hi alu kati takset ani kimian budget ki ZPM policy mil kheranti na chanchu party mani policy ti hlotling theilo te hianin anua hianin an tuar thin ani chuwang chuanin ZPM po hianin policy an neya manifesto an neya flagship program te an neya heng te hi anti hlotling theilo an ni chuanin an mabak chutlak kha ani le maya chuwang chuanin department te po hianin an budget ki an mani party ZPM policy mila an siam khianin an lo ti hlotling ania anlo ti hotling ani chuanin nakina te po khanin tlinna chance te po khati khan an nei sang le sota chuwang chuanin ki tiang khianin ZPM khianin an mani party policy milin budget te po khi an siam ani ti kha hriat a tha ani kan siamin sarkarin ni zachunga ti tur ma chop a siama a soijing siama soijinga a sarkar halak tur chu politics enroll theilo na constitutional body MPSC kutada MSSB ti to asoyang te atakin kan mu chongal mai te hi aro pui in ka sia tin SCDP board som pangalai mai thia ngalai tu thu mintiam nu loka sarkarin thiana order ti chok ngal mai te resource mobilization department thia how to close a committee ang kalpui mintiam nu lok ataka CM thutiam kan muhal mai te hi aro puile ani Mizoram mel maliander pakhat kan maso na tam tak ti thona tu ni bok ei ruk na dautura CBI kaulu ani tu thu CM in lo pon lok Mizoram Vigilance Department notification December ni som ni le paria chang ni le som ni pathum mga CBI te na Mizoram chunga corruption case sang chui thei turin general consent pack an ni ti kan han muzui ngal zet mai te kha aro puile in ka ria lok ayukta chu zirchian ani nuwa a theyang a thom chak tum ani ang ti CM na soiloka hun rei lo te nuwa lok ayukta amendment bill pass ngal an ni te hi aro puile a tin Mizorama project and dictur din ani tur thu alo soipo ama CM kai shoi na noya o khong in panel of chairman ne kan in thak thleng lok ne tunge khai a proceeding sun jam jalila ama CM kai shoi na noya Mizoram State Project Monitoring Committee chu January ni somni le pani sang ni le somni palia din an ni te mi puyayo pol sang le party sang ayo member te da an ni te khan mi pui sarkar min mutiring ka sia sarkar hon na thok te tan hun man digle tai management hazo an nei theinan
biometric attendance system office sang mang tran tur sarkarin ma lak tur thu kan siamin apuan nuwa aizol smart city limited fund manga january som pakwa sang ni le som ni palia tender chuangal ani te march ni som panga sang ni le som ni palia mizoram secretariat mantran theitum tumin sarkarin ma alamek ti mu te hi thilchin chiatlak tak le lomom tak ni in ka hria tin district sang po man chho zel ani don ti kan ho tu ten an soite then khat phei chuan an mangtran to ti kan mu te hi alomom hle in ka hria kan siam khan ti tak zeta rui lo do atumani ti thu asoi zo nu loka kan excise minister chak takin abo zui chhonghal char mai han mu te hi angai thatu le amutu ni hi anuam hle in ka hria hemi chung changa chakzok mala kani theinan kauran sanga thalai pol hroi tu te central loi me te rui lo do na konga tho ho na thani tur soi ho na mumal tak bot sai ani chonghal te le kan budget a rui lo do na na sum da ni te hi alom hle tin aizol khopuya rui lo ti te anin lar na sat na mun sarkari nangor le zola duty ada te hi athamon thakin sarkarin thutiama ading zel ti kan huani boundary committee din ngal ani ang ti angin home minister pu ke sab dang kai soina noya din felani to member a po mi puyayo kim theyang ber turda anni te hi alu tak zeta he boundary committee hi january somni pali sangni le somni pali khan atum khatna ta nan chukhom to bokani bu speaker kan ti don chenge nia chairman khakamin sethiam lok pu chairman rem ti na in ka private member resolution lo putlu ni za chunga ti lotin tur sarkar ni lo don lo ti lotin ani chauzel hi lom om kan ti hle ti hi heau zom tak hian soi ho tan karon mu fe no pu khop mai ole hey private members resolution kalosome kami in kara kha chonin engom ni ne wan soya tuna chonin ha check bial tu pu robert romoy roi te in thu soi vele dona kami resolution khan ron puluta tuna henin soi ho na hi minute nga threwan nei dona tuna henin pu robert an soya nga he hi kan ngai thanga kan rie khang hemi to ta henin miss Baryl-i na soi vele dona ni ti sual hi a or tiang de ni atro pu chairman kalome hey voin hi tourism minister zaum tak inaron sei to angkhan liu wa kutla kut ni ania voina hian kan zinga kan mara members zaum tak te tin he house members zaum tak te marami puite le soram tung le wanga mi puite liu wa kutla kut chi bai ka buk tua tin international women's day ani ya me chiate abik takin kan house member me si zaum tak pathum te le soram me chiate chi bai kan buk bokani tin he atitha kitianga ron soina chang a she hi ke chu tha ka ti top kitianga ni poimo ang chi te ti aron address ki tha voina minute tam lawa pel lo po kan tumanga pu chairman pakhatna kan soidu chu kan ani za chunga ti hlotlin tur point som pani than chua hi amoi khop mayami ti dan te poni ti kan amu var khan ron sei to ma se ti hlotlin ol hin thlang teu mo ti hi ril ruwa oma an ZPM lama an manifesto lam te na han en khan manifesto kal pel lutuk silo ni za chung hen kan ti lot tinga alom na te kan siam don nia ti rel rupu dewa ni za chunga ti lot tin tur hi thlang chua ka dang mange ti kharil ruwa oma poni se chuti chung chuan ti lot ling lo tam tak hi om loi ani kitianga aron soi ki mitam tak chon ni lo ngei mai theya amaro chu ti khanin lim dewin lo ai thave top mai ro ama thlim na tlanga tang hi choni na soi dik vek ani tin opposition role tha takin an play thin boka ti kha mi puite po khan lo hria ila
in ngay ni pokanin in hate comments te kha tle min calm down de ula hey minimum rate tukle procurement chungchang hemi thlai chili te ka point ma sabira ka soi dua post chairman hey hun bin nei ania mun phia hun na nia aliam me ka ni ti lai hian chung ko tam takin an lo nga fak ve an ei bel om chun na ni chung ko tam tak pe chu an ei bel nei chun ania hemi hi kan lei lova kan zoram dung le wanga mun phia ching tu te tap le mang angan oma lei batam tak ne kan siam chung hian he resolution he point chunga hian he ho za tak hian lom thu kan soi thei don em ni ka ngai dan chuan mun phia hi kan leya ani lo point price support kan lo zor thin ang kha kan pe ni chuan lom thu soi na resolution him move ngam tur kan ni tura te po ngai tai la dang hi adanga kan han ti mai thal te ka chu dang ni sela chu wang chuan he ho sa hian kan host leader le achang tu minister ten a hun tle mala omalom kan sum nei sa hian mun phia hi kan lei nge yang emo a price support kan pe nge yang ti te min tiam sela atakin anti don bok chuan han support ve po he point bi ka phei chuan a phu em support po ka chak em kan vain kan chak ka ring chu wang chuan hun phia hi kan lei lo ti hian to pa ni ngot lowa chung ko tam tak future kan ti chia ani ti kha kan soi tua kan governor speech first session kan governor speech a khan mun phia te ai eng te so thing te engani marcha khami chungchang le budget da ani chungchang a soina khan khami procurement ta kha a le ya kha timayang in this financial year itself atiani chumi omzia chutun financial year hei ni som panga thachan ve ai tamaloma hemi chung hian i lei ngei teng uti kha kan soi tu ani chumi ani chuan ke point ka support thei he resolution hi ti kha kan soi tu a ten panina chuan assembly boundary committee chungchang kan soi zui tir zel mai in yam hun phebi ka khe chonin an khel na sa to a zone ta le dur darshan ate pon an khel to a kema she thiam dan chonin chet fu na lai an nei a chet fu lo na lai an nei boka mun phia bi ka khi chuanin apoi khop mai ti ba kha chu soi thei ka nei bi wak lawa kema pon han lei thei sham se a tha tur ania amaro chu an lei thei lo chan te po khan mani lampang in an ron soi boka tin kan opposition lampang po khian hun phia issue khi chu an a serious khop maya ti kha kan soi vele zoenge toy ten ka soi dua boundary committee hi sarkar ma sahul lama deputy chief minister malang na chairman na nuaya dinani a kha atuna athar dinani a poni se 100 days program ania ka chon dina alom oma masa adin kha a composition po kha a fil thakop mai ania chu wang chuan kha nen khan linkage fil tak lawa athara engkim ngai tu di don kha chuan a full lo theng ro rel to te lo oma kan sarkar masa ka boundary committee party tin te pon telna NGO poi mo zong ten telna boundary committee anga boundary chungchanga chon malani ang khan he boundary committee thar hian khalai kha angai khan linkage fel tak lawa thar anga dinahi a fu che lo deu chuka tiama se sarkar ti chon kan soi pha lawa a boundary committee kha a member te ka siam thamai sela thil thar ti ang dewalan tumna ni dewem boundary committee kan din thar han ti hi tin thil thar ang deu te po hian he hosa te po hian soi ri kan ni dewa ma se sarkar file le a chunga thil turte kha chu adu apangai reng tura ngai la chu wang chuan kha thil thar te chiam lom thuan soi te chiam na tur tlenga ka ngai lowa tuna pro bata chu soi ke na kina opposition leader le kan house leader kan chief minister in tikhan an ron soi lenga abikin kan chief minister in ron react le ngei ka ringa lai lampanga ang inom le view mai thaini tin atop der point a chuan atop ber dot tua chuan mizoram MPP kan ron strict khop mai kan pu chairman chu tro MPP ti top chung changa hian helai ho sa po kan soi to a
resolution pok ini chun kan ron siam to akan ma se tam zo kin min vote tha a hei hi lom thu soi na chi ni lo ti hoi la hian kan soi tu a har satna hemia lo wanga har satna tok mek te lungaya examination fee tur lo peto ang chi te tam tak anom lai hi chuan lom thu soi hi kan man mo lo tuk dewe mo MSS bi bana wanga thil tha pakhat tal soi tur kan nei to em chu ti mani le mani lom thu in sila manin lom mani thil ti chunga lom thu soi rotang hi ala ma devem kan la ip phet thei lomi ti hiril ruwa oma ACDP bot ti top ti hilom thu han soi chiam sur assembly house me wa resolution point ta han ta tham nin ka shelawa achan chu ACDP bot kha ko terminus ania sur khara top ruala top vet to lo pola to lo an room te pokal ha vet to sur khar order ma kal vet to khania kha thil thar tiang dewa lanna media play na chikhat ani mo ti kha ril ruwa om ani ole po chairman kun ka pel kheta vela hian point dang poi ka soi cha khop mai ma se minute nga chunga soi chi ni lawa soi zo chi ni lawa ato pakan soi non le du chu vela hian ril ru zau tak puin kan ruling lam te po hian modify de khet kan du ang chi te he point hi chu tel lo sela kan han tiang chi te kha min ngai tu puya kal phung thar kal pui kan ni kan ti boka khang hun pia le lo chung chang te kha he point na hian kan lom thu soi na tur point na khan tel lo ta sela MSS B chung chang lom thu soi na tur te po kha a result hi lom thu soi na tur kha ni zo ka a thia khala ni ringot lo lom thu soi na tur an kha tel lo ta sela tin tel lo dang tur chi po lo mai theye ruling lama tang point tel lo tur chi du kan nei mai thei kha tianga siam rem lo chuan point som pani ngani lom thu an soi top mai hi chu support chi nin ka shelawa apam amalu tuk dewani ti kha ka soi du ni ka lo me kan pu chairman chu strict khop mai hingpon ni se tu na pu robert soi khi chu aron appoint ron tar lan te khi chu thil om tak tak ve kan ni a ti chuan in han riek vak ngai na ka shelawa nakina midang in ron soi chun zom zel tura nga ila ti chuan in tu da kal zelang Nisina Aizal South trivial to Baryl Bandesangi ban aparin karsia so iturin kan some Miss Baryl-i Pu Chairman kalome Pu Chairman I phalna in nang makal tlangin kan speaker ne na khan lom thu resolution ka soi ma hian han soi lok kanua ei chin lama hun ma salama kan ngai thak tak ang khan vo in hi khovel pum wa pa mei chia te ni kan man ni International Women's Day ani hemiden chen hian kan speaker chunga lom thu soi ngai kan thria hei he ramro rel na insang bera hian mi pale mei chia te in kara in clear shanna te in theibing na te aom lo zealan tirna nimina kanin shiat lok tir angle RMT na in chair min lo tir ve awangin mizo mei chia te zong song ayo in lom thu ka suya speaker rorel thiam takle midang te choisan du na nei kan nei hi kan thamwangin kan chuang tak zetani ti kha pu chairman nang ma kal tlangin ka soilok ani nimin lama thil tang kharon address keu ani nimin lama hanin comment section Instagram ate YouTube ate Facebook ka khoi ve ngai lo account ka nei lo Facebook hen ka shela wa Facebook apon khel mai theya mitam tak chon in Miss Baryl-i khi awa zak theilo nga tinge soi thot speaker pon asoi zo man re hleine man ron tia amaro chu kalorin lok ange in dikhian ama khen ron soya I anin shil lok ani shrim khitianga ani don chuan kalo tiril ro ni ti chuan in khitiang hen Miss Baryl-i khen ron address le chi ani mina thil thleng kha ni anin shil lok nge ya chu tianga thil kal zel chu ani ti kha chiang mai le kan resolution hian kan huang khan ni za chunga ti hlotlin tur sarkar in lo duan lok ti hlotlin ani chozel hi alom kan ti hle ti ani ani he ni za chung ti ani ni za chung kan la complete lova kan shia ani tiama aram tiama tu na hian kan kala ke kan pen homemake ani a hlotlin na kan mu chozela kan mu zel pokang ti kan ring tak zeta tin chu ti rualin kan kalkonga hian phunna turte soisel turte hi abo lawang ti kan ring kan fam tim lova nima sela
har sa chung le chaklo chunga sarkarin kan ram mi puite tana thatna tur zoka ma alak na hetianga tha lova theitop achwa zela hi achuan omin alom om hle in ka ria chulai po chu apoimo lai berni in ka ria mi puite po in min lo shiat puisela kan chaklo na te po kan tha ti chak turin theitop min lo chwa puise ti in kan som ani te chuan pu chairman he program atang hianin heini za kan hantia ni khat hlut zia te man tangkai in om zia anei zia te le man tangkai lo palin om zia anei thuk zia te a negative zonga ngong anei thei zia te po min ria chwa ti ni in ka ria a ni za hlut na le atangkai na kan ramina fia le zwala kan shetur te po hi pu chairman alom om ka ti tak zeta tin chuta chuan he ni za programa kan huang khan mason kan tuma thei pa to pin ti tak zeta mala kan tuma ni chumi tan chuan a trobul han ti la abul thut te po kan ti niang chu a foundation a hi a nge angai ti kan ria a ti chuan mason nana a hnuk tia helai house a po kalo soi to ang khan sum le pai chungchang kan soi lo thei lova kan sum le pai din mun kan ria a emi awang hian in so nge kan ngai ni a year of consolidation puan angai ni ti kan ria a sarkar lamatang chuan han ngai to po hen aza thak dewem o ti te po a om thei ome amaro chu waisin taka kan ni na pom ngama heng kan puangam te hi alom om hle in ka ria a ti chuan kan in so nge na hian kan ramtan ra tha a chuang ti hi kan ringa mi puite po in rin na ngat chungin ngak lel takin an lo thlir ani emi awang po hian mi puite min ria thiam na a lom thu ka soi bok ani leibati hniam te po a mover in a ron soi to pu chairman ka soi non to lo mai anga engpo ni sela tin hemi kan leibati hniam le kan in so nge ba ka hian kan rammel malian tak mai kan ria a ei rung na lem hle na laka kan filim theina turatan he ni za program a hianin kan mu a ronzia kan ya ka chair vek lo mai anga chuan helai hian pu chairman kan soi du chu sarkarina CBI consent apek te hilom om hle a kan sul nu amam tok lo ti kan ria a chui ngai te ron chuin mala ngai ti mala sela tin chu mai baga loga yukta te kan han thuam chaka anni po mani loka an amendment bill te po kan soi to kha tiang khan thei pa to pin ti tak zat in sarkarin ma ala ani ti hi alangin ka ria a ruk na lem let na laka kan ram a filim thei na na sarkarin hetianga man la ngai pui mo zinga tel hi alomom ka ti hle ani pu chairman atom na lama chuan hei kan ram mel ma kan ti hian sum le pai chau hi kan ngai to thina chumi aya min run tu tamjok chu rui hlo ani a rui hlo do na konga sarkarin ti tak zetin ma ala a ko shan shang te pol shang te central y me te thlengin an phura kan cm te nen po hian an thu hoin program te an duang howani ti te po kan lo ria a kan tha muang tak zeta tin rui hlo ve mai hi tok lova rui hlo ngai te ve thlen pha khi atul a an tana thatur le an mani po chan chuak tura he sarkarin ma ala ngei po hi ka be se tak zet ani te chuan amimal tak thil te po kan soi velo kanga pathian le nu le pa te le mani in thunun na te po aniang chu soiwar lu tuk lo tura ngai la chumi awang chuan voin thleng hian zuk le muam le ri thei thil laka te kan taksa te kan la vong ve a chumi ni wang chuan nun nom zia le mal som na kungka ani zia te po hi ka she ve ni in ka ria a heng wang te po hian ka thalai pui te po hi thei to pa mi mal taka rui lo do na konga le sim du na thinlung an nei ni chuan pui po hi ka in huamani ti lai po khapu chairman kan tar lang ni ro se ole engpo ni sela tom na tak taka chuan hei mi pui o portal te February ni som paruk khan kan cmin alo tlang zar to a he sarkar hi mi pui te ta na ding ani a tin mi pui te na an siam le an than chwa ani a chuwang chuan he sarkar hi in ta na om renga khongai takin in harsan na in mang an na te in lom na te in hlim na te min ron chia tirin min share ve ula kan du tak zeta nangma ni pui turin rammi puite pui tur le ti mason turin an tha ti chak turin kan om renga ni ti kha min lo shiat sakse mi pui thantlin sarkar le mi pui sarkar ani angin he sarkar hian mi puite angai pui mo em ani ti kha katom na ni mai ro se pu chairman kalome pi Baryl-i Miss Baryl-i to soilai ka rilro lawm pakhat chu confirm kim lawa ti ra han atia ZPM ka mudan dik tak chu thil tha ti andua thil tha ti antuma
an ti mek bok ni na langa ti chuanin an han sarkar zelanga an fam kim lawa a chianga engemoni han che chiat zeu ti sual zeu khatiang khachu nakina te po tuna mun phia issue ang deuh hian mo an nei coloring ani amaro chu tiang ani chung chuan i thil lian tham tak taka te khatiang anga khachuanin an kal suala an che chiat ka ring lo an thei patopa mizoram ta na masona an thlen ka ring soito ang han an fam kim lawa engemoni han ri pui hluai tur thil engemoni zeu khachu a omom chawang chu keima rin lok dan mai a chan chu tuma kan fam kim lawa thil ti sol thei vek kan nia amaro chu i tin nge kan ti ang an ei ru khi ka ring lo ve ta pa an mani pon in soina sa a an lo ei ru pal ani te phei chuanin an point mi pui laga point score kha a chele don kha ni maya amaro chu pon i se be se na sang tak nen ti hianin clear zel phot meng o